lagani advent. Vidi dješće. Ode pravo. Si vidio, Mira, si vidio? Sve su skoro tramvaj pokupio. Da. Dijete malo. Ti si snimio to? Sve sam snimio, sve vrijeme snimio. A idemo tipična ruta. Gdje se malo prođara tu? Pa to da. Kuš da, ipak je ovo advent. Da, šture nešto. Pa za auto idem. A idem i ja. Kako se kližu ljudi da vidimo pičke. Kaj preš ići na klizanje ono s bajkom? Hoću. Kaj breš, a to je trnje, a? Aj dođi. Dođi. Aj slikaj me. Walk, ne znaš klizat. Walk, ne znaš klizat, walk. Walk, ne znaš klizat. Ima tamo su auci. Sve ljudi. Basica, vina. Kako ti biciklima? A zašto? Jebem ti majku van s tim biciklima. Rekao mi je van s tim biciklima. A nema vane. Cura stepenice jedno. Idemo se malo. Nek mene digne palu. Kaj idemo? Ajde, bolje se. Da imaš mjesto za bajk gore, nemaš mjesto. A imam ja mjesto, ja. Rešavaj ti ne. Kako nas gledaju, me? Da, bog. Maši, ma. Ne bi vam svijetam tako. Pa sam i ja spust. Dobro. Ne. A šta će biti stepenicama? A jedan. Daj, dobro, možete se tu i sad pitati, sad dođe imam će vas potjerati. Okej, čao mas. Kaj ovaj fajt? Ljudi ovdje ulaze, izlaze, jebi ga, ovo je ulaz. Ovo je ulaz u javnu ustanovu, ajde. Oprostite. Bog. Ko se ne može sad? Čekaj da ode pao. Čekaj, idem tamo. Ovo je tu ulaz u javnu ustanovu. Čekaj.
no. Pis! Pis! Gleda me kurva s prozora. A, gume tvoje loše, gume. Ja, vidi ga, ljudi gleda moj video. Sad je stup screen. Može, res kurac koliko ljudi. Evo sam, a kurac na cestu, ajde. Da ne bi tu ljude probila. Sam lagani Vili, a? A, Vili, a? Ajde za djecu. Da djeca gledaju ovdje da ti gdje. Opet ove s Audijem tu. A, Audi tu ostao od juče prekiče. Sve vjetar. Sve vjetar dole. Evo nam gospodina, naši najdraži. Evo, konji pored konja. Konji pored konja, konji prošli pored konja. Kužiš, konji pored konja. Sad skužim. A nije, to ne. Mirović je to ide. Jel viš policajci tamo? Da. Kužiš, konji su prošli pored konja. Nikom pođe pored konja. Dobro, nema već. Svačiš je. Ovo desno. Desno, na Zrinjiku, a? Na Zrinjiku! Aj! Na Zrinjiku! Da, to ti inače Zrinjevac. A znaš? Dobro, tako se. Crveni, žuti i zeleni. Kurac alupao je, digiti. Zabranjeno! A po travi se dža. Treba neki moraj, no. Evo si na Zrinjevcu, Zrinjevac. Neki jump. Nisam njega, a? Koga? Nije, da ćemo ući u ruku. Pa idemo se probijat, to nam je drugo ime. Ništa ne čujem. Malo bili. Evo se. Evo mu kada. Ogromna je bila. Na sred. Hvala, hvala, mislim. Kad se izvinjem to. Da. Znam lijepo Ona bila je do djeca. Mali. I ovako skup. Pa piše kuglicu s vašim imenom.
U tratu gramo i Tu isto to torbica sa svim, to ja. Mariće. Petula! Idemo na ribljak, Opet je djece, Mira! Dođi! Evo sa televizija pred. Opa 2019. Mali se pijak. Idemo. Na ribnjak, na ribnjak pa. Probijanje number, nemam pojma koji. Mahte, mogu to vaš, hvala. Znači, opet se mora tu gore na stepke, ali nije problem. Riče. Ali svi prolaze dobro. Pa lijevo, ajde, dići. Evo. Jebat. Trku. To psi, ne da su ne drkani. Od prođe jebet ti majka. Stari moj! Ovi mrtvi psi su previše na važu. Ma da. Eto deda, hoće se, ajde stavi se pored Deda Mraza. Ajde, može se mi posakati jaja. Raširio ti noge, Čutni mu se ispod nogu. A neću ti bajk. Ne mogu. Pa ti bez bajka. Ajmo ovako jedan screen, to. Jedan screen ovako. Aj još malo poziraj, još malo poziraj. Viš da nešto ti daje šakicu ti daje.
A meni se... Stari su... Gledaj mu cvike! Koliki 6 stari? To je bilo to za sada, vidimo se.